Ya mala chia mara no nuare. Mi jira me mante de bi logic. But I don't care. Bilinga mo. So I don't care. So mante je me long da ka kon woni ki ngwen. So me je nu wud min nuare mo tivi mon keleu. So de mante je me de jakon kel. Liang bilinga mo yo ladu rasoko daido. Tala manangatan. An ga gan mara te ka mi chia ngong long ni chang te ka mi chia ngong chang long ka kon wu ni ke ka ngwan man no ngamial ku ko to ne la nyal gor yo mi chi nyal che gor ka tok dun ka toy ki cha to ye ni je nyal bi tur de bi upo ki bi nyal bi tur man ti yen je kul ga no ga cha ngong long ga re te ka da ka goro to ne ba ngwan nu hore ba kala do kel jenana man nyam kon ngwan nu hore an wo bu to ye ni nyal ka biaro run tur ka run bi tur de bi po de wana ne che man ke ka social media ka culture an kon hore tale jana wala wo to ne biaro tur yin nyala tal tiya ne ka bi post ka social media kele me che ngong long ngwan tu ngwan ka na ku bola wo to ne chi pel ke ye ka na ku la dor ko mu guji wud mi bu toy ke nyal ki ba toy ke chek kay yo ba ka kor ba jojo tu ne be nyal be ture ikoli ateken bank lew ka kor ka men cha de pin bi u post ke social media ana guji tu ne dor ka ngwada mo ke ka ga to na ko gujen ta ma chek nyal mu guru je long lawo cheke je ke ta ma tien kel ci char ba guru ci charo kun guru che ko nok bolto ne baro kamji ke bu jen bi point bi tur bank lew apta ka kor ka mi cha tok yen je bi nyal bi nyoko post ke social media ke ye ka cha guji tu ne ke jin gudo mo mala na ma chabo chi pel ke ji dor ke ji ko kon ganore mi joje tu ne ci kolle ban ke social media chana je le use ki chana tan wutin chana je le ngach ka joje ci te kel yen nyal nyam jojo tu ne chala goro ke bil jien bi turde bi uput ka lewa taltike en agui ka kon ngane dor ka kon chi pel ling yana ta ko mi wi ni mor mi tijen kele ne je ko is akwala re ni mor bo ko donga nyam kini kwen tini yen ka tam tot kele ne je jaro kuling bi awre kuli bi nyal bi turde taltike ke yo bi post ka social media gara na agui ya dor ka kon angungar kon be nyama na kon so ayo jele jojo tu ne ci nyema na kor la baraka kon ga tan bikin ga kon ta lo ko ne jora ko ken buling no tu ne nya ngung ku ji ngwa mo kan ne ca dorien je pele chono ga jur ci me cha nyaare ma char kon medan ne di ngwan ke social media linga no tu ne hey nyaare ma char ci jen te yaw kon jur ana kare ma char go ra kwar ka gwe ngana gwe chap kon ne an ga cha ko ngwa longa la ran lu je de kel ne chek be tura taltiga lu nu de kel ne nyal bi tura taltiga ko run mu wote mu ko wote mo to gurun e ba chu post ke social media ko waje yar ala chek mati yen kel ne je mena ra wote tit chek mati yen kel ne je a cheng chi amar ka joje to ne nuar tiro to ne ka ko nuar ka kondor kel makarwad ma de chega mo chu nyo bi mon ke lewo teltig mo da ji chen ka ko to ne nyen wara mi chikiji ka jin wun wara ke bi jene bi nyumor bi we ak post ke social media teltig ko kulo goro bi yar kel makarwad de nyen wara na mo ta anti wi de che gol pin ke je da ji chen eno ala kon wara riem dan jala kel tala gwa dong bu konten eno gweje mu chan la berek bo ko rek la bangach chala te ke social media mi chabu use chana nyema na kon chana ka lodgar
chana ka jaka ne ti lut kon ke a chen ki nyal toy ko chen bi jung li tu ne chu gor ka nyal ka chu nyal chol toy but jin chu ngada chu use camera bi nyal bi joj ko run bi lo yar ka social media ki ka chi man ko ken ana ala ka kon wer tan chen kon ke ya ala nyal amala jam ke chi man amala jam ka la dor ji ko kor atam mi ci nyal mi ci yar ka social media ka chaw na ci man reng mi dit loy gwan kana man la fi de kor nyal cha gwa ana gwe je to ne yen gan mare mi ci mate ji me cho ko ye pich chan ja pal chan bi jo chu nyal toy ni je pa de no to ne chu nyal chu yar chu ni mor chu pol abi tour de bi post social media ma ba ka yen nyidi bol na gwe bol la loy dun te ke dio chen gare kang man tem mi jo je chi ku yo ban to jin nyam kon ko to kel ka cha ko che ba kon tur angudi char mo ga ni ji wala lu ni ji ana anti ang go ma chariet ko te gwa da ro ti chen ti cha tur tel tie ga cha wona man tem ka kon man ni chi pele dor jin nyam mo no ko che tur ne ba kon tur tel tigamo appel ka ji wala dor ka ji this is my question ke jin nyam ko chan ko te kel ji kulu ci ben ka la gora chan ba te kel re kulu ka gomen ene ci kulu ta tin temen ci kon ko toj mi ci ko joy tu ne ci ju kon tora ka lew e dor ka ji wala dor ka ko ndaro ko mi ci gu ji temen jin nyal di gu wud no go ba ne tur ba nga tel tie kanam di nga wud mo guru no run be ngar ka awuna ka yen men bo mi jin ching mu lo kwal ga geg bon ke ci wudi jogo to ne ba kon tur ka don ngode doru ni je to ne me run bo ben ga jila ma je ko ci o ci na kwel na taram dem la to ne yen ni ngungu me mo ka dore je na kan mo kwel na ban mi ci wudi jogo to ne ba kon tur ke tur run bo ben ga jila ma tede ko jin gui ni bo ben runo chu gui ni ma wala ma ko man je ka kon ta ma kon generation man la nu mu cha kap a chara ko mu ne ka jang kwa to mo la kwa chi ti dial chi ke gwa man ba la je jenen ala kon wan ne no ga mya gwa me kon wan ne tim generation me anu mi la chi la de la rubu la la de ta ba long yo ma ci gwa da wo gubo ka sakan na yana ci yen no wandi ni konte wal ko ala wana konte wal la kana nung mi te ka lut mi gwa ata me yen nyidi jin chego mo jin garamo jin nyamo ga yen kenin ngwang ka ba pu te tig ni chang ko wud mi ci wo turu ji di jogo lo di doba lo di bietur ko te maga kon chui ga yen kon ga nor especially ki ka kon ngane ana gu yitu ne ka chana nye mano kon palaga kon chim nye mano kon ngar brand che kwa tur tel tige e u baji nen ka social media chite kon ya afrika ga kon long ka tan cha lara ka western wal wa mi cha ji tur tel tige ka cirana wu pudu wala ran gwange gonmi di kwala ku yin jimar kam ta wana me yen gwade wa ma jaji tur ka mar kam gomi tel tiga la ji ya nanga ko ka de ran yen ka tayin ana kwa ma kon ji afrika go ma ko puni je lo de wo ka nyide long yen nyide me gin nyame ci ben kudwur ka ci atakel please wudu mo ti de go na ka kamra na ke ni je wudu mo ngubele la mo ko win mo na ci na ngar ko rodien gar ci mare ci na ba ngar ko rodien bi ci ka toji kay yo bi turu ka bi yo jaka mi de ka lew na mo ga ci ngong mu je ga ajene ko ile jomo na ngi je tunu ne mi ci nyal ji cien ko ariyam nuara mi ci ji ora ka chagwa ko da na gwi chu nyan ma chu ngar ka social media ka lew irun bi ka da chu je ci man ci man chu gu la mi je ka jano don cha bula kwen bo ci ko tung ya
anh là một cái lúa cái gì nào anh chả ngon long chả biết đấy chả ngon ko chen bi yon kon ci gor ka men kon ci gor ga gwar tan ko gor fañ ka ban toy ke dunu jin ti ro to ne anya na da ma chen yer ngono a toy je runi ni dak bi ni dak bo wo wede ba de lo to ne bi nyal bi ba ben kudu bi toy ka tare ke bi nyoko tur ke bi jaga media ma gat gwar ma chek gwa ma jege so namo chek gwa yen men bo kwa ta de kwa yegwi anu gra to kwa kume la kwa ci dinu wul mi bi nel ma kapin hein la kon ngun di bay ne lam na chere go wudo chugu ture atal tigam ba gwa pich ka chu go ino to ne garma anso man garmi doige ji garma balang do ino to ne wude me noko ne ka noko la noko chek a chengire ba cha ben dai chonkel ka bi doing mentally wudi bi kapin wude me chengire ba cha ben dai chonkel ka pich ko nteme ko kon generation men teme nuk chana ku a touch ka nuk chi touch nuk ngaten de kam dun yen ran ngaten de kam dun yen ran ajala nuk chi nuk garame ngai touch lung garame gwa me to walk garame handsome a chenga wud mu tuwi de ka tong ka guru following guru ta chienga man de ran la nyot chegde ajenta la gur garan mi chirke namo ani yen nya mare yen men de ko ken bo chana wuni chana ka kamti ran la wudu guje gwa wudu me tedi mano dien chuchu pengro chawo ji kulu ka biara dun chutur ya namo jen le kam yana bai namo so yen gan mare chana nya man kon palaka lang na yaga ran chi nyala tur muti yen re kul mo jen mati je baka che ngong along ni tiang awar cha lo along ni mo roi kon tem bo ma ba ka lai ti nyam dong mu cha nyok tu re nyok la tele tik la I don't know why ala yen men tier rokun especially yen men la baka western well long tier rokun la ngwana africa go men che ngar mo di che ten la biya ro kam tit ko la ja gori tu ne yo che western well mu che ben bene toy ba turun after mi chelo jog mi che uwe nyidurun ba dum yor ka social media so that's the things mbia ngak ki bia kabderun o bi tek chek bi yar la che mi chi turu chi put ke social media tele tike ala emotionally te tin mo de ngap te tin mo de ko ka de je ko lien de ni ne ka ro de social media ka tai dan tikin jikul is too much me toyen woje pon ke dia ada kan gegen dia woje du wut jogu pon ko na tan ko woj aka ko plan mut ko to ko relat ce gwa to ne be pon be te ka kon ko jin doje a wi mi dit ko ci go to ne dong da wo yo de jibon so na mo akel ni nga nya mar ka gan mare kon ci nya man kon ci ke yer ke social media chan social media chan je use ala gwat milila na business tin ci ka gwa me bare long social media ku kono wodi je yotin ana jenga ro kan na ga ka gar Nigeria ko la de bang la de tok la de nyun kula wo te ga me tin te me je kana fanken kula wo te ga me je kana ana bat ke yo ko kon gan war ko ma chaji nen ka social media la lu ma mo che yong ajen channel la te ka social media ni chang yong ga chi yong ga mi le ra long bo le te ga yo de je ka social media ka te de che le lim na ma good ne go long ni ngari kang bo mi yong ka social media te ka le ra ju kro dollar ka pai kro de mi je ke de yong ka tara mu de ba ma da go ani gen gan mar chan social media chan je use la kwa mi la kon mo go tin la kon chi man kon nye man kon chi ke use la bo kon na lel ga media ka lew ano cha go ga ko je jang ante mi chiken nye man kien put ka lew ni chang man je gwi ka ken kon gan wer chi ka chap giek to no mi yin chieng pel wide ka cha to yene wut po na ndial ka wo ke go ati yin tin ko ta mi churan chula kam loy du ka churan chula ngada long taram ngad ke yu ko ko yo jini wi ngada yo ma don bo yo turu kuji
rulu di jogo baby put social media kana mo chalet ci ca gwana jen ana jen cara baka ana mo ki gwato de babalari ani biata kamal an gadun kada mandon garai kang dor kwar mala ye yoba kay ye pota biata kamal bye